Mwaramutse neza nanone abakunzi b'ibiganiro byacu cyangwa se abanywanyi b'ibiganiro byacu hano kuri Mutarama TV. Twizere ko buri wese ameze neza, twizere ko buri wese yaramutse neza cyane. Mbifurije ibihe byiza ndetse mbifurije kumererwa neza cyane rwose ko bakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe muri kino gitondo. By'umwihariko tugiye kurebera hamwe azindutse avugwa cyane cyane akomeje kugaragara mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nyemera rero turebere hamwe azindutse avugwa, twibande ku bikomeje kugenda bigaragara hano mu karere k'ibiyaga bigari. Turagaruka cyane cyane ku nama ikomeye cyane yaje guhuriramo abaperezida bagiye batandukanye bo muri East African Community ndetse na SADC. Iyi nama kandi yabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga buzwi nka video conference, yaje guhuriramo Perezida Kagame w'u Rwanda n'abandi bategetsi ndetse na Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo. Nkuko bikomeje kugaragara, ni inama kandi yareberaga hamwe uburyo rero bimwe mu bikubiye cyane cyane mu masezerano cyangwa se by'umwihariko ibigendanye n'umutekano ku butaka bwa Kongo, uburyo waba uhagaze kugeza magingo aya ngaya. Rero nyuma y'uko hafashwe umwanzuro y'uko imirwano igomba kuba yahagarara, turagaruka kandi by'umwihariko kuri General Muhoozi wongeye guca amarenga y'uko UPDF cyangwa se igisirikare cya Uganda gishobora kuza kwinjira mu ntambara ikomeye cyane ikomeje guhuza cyane cyane intare za Sarambwe cyangwa se umutwe wa M23 ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye, nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Turagaruka kandi no mu yandi makuru yose akomeje kugenda avugwa cyangwa se akomeje kugenda agaragara mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino mu isi. Byose nyemera tubirebere hamwe, turebere hamwe amakuru akomeje kugenda agaragara ndetse n'akomeje kugenda atugira muri uno mwanya, cyane cyane by'umwihariko twibande nyine ko yakomeje kuvugwa mu karere. Nuko mbashuje kandi mbaramutsa mbifuriza kugira ibihe byiza cyane. Hari ubwa mbere ugeze hano, nyamureka ntibibagirwe gukanda subscribe kuri Mutarama TV kugira ngo ubu wa mbere muzajye badukurikira, mu bazajya babana natwe makuru n'ibiganiro byacu, mu makuru agezweho bari kuvugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Birasa naho ikibazo kibera ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo rero gikomeje kuba ingorabahizi ku buryo bakurikirana hafi ibibera ku butaka bwa Kongo bemeza ndetse bakanashimangira yuko iyi ntambara ikomeje kugenda igaragara, by'umwihariko ikomeje kugenda iba ikibazo kiremere cyane. Amakuru atugera rero muri kano kanya akomeza gushimangira ndetse akagaragaza neza yuko intambara ishobora kuba yaza gufata indi ntera nk'uko bigaragara. Kugeza ubu abatari bakeya bavuga yuko by'umwihariko nubwo ibihugu bigiye bitandukanye n'amahanga bakomeje kugenda bahaguruka ndetse bagahangana ndetse bakanarebera hamwe uburyo ibi bintu bihagaze, kugeza ubu ngubu abakurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Kongo bashimangira ndetse bakagaragaza neza yuko noneho ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera ndetse bikomeje kujya iwandabaga. Umugambi mukuru kandi w'ingabo za Uganda by'umwihariko zizwi nka UPDF, General Muhoozi Kainerugaba yongeye guca amarenga yuko mu gihe intambara rero by'umwihariko yeruye izaba yongeye n'undi kubura hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, ingabo ayoboye n'undi zishobora kwinjiramo. Uyu musirikare kandi yabitangaje mu butumwa rero yanditse ku rubuga rwe rwa X yitwa Twitter kwa gatatu ku munsi w'ejo hashize ku itariki ya 13 Kanama 2025. Yagize ati, mu gihe intambara yaba yongeye kubura rero mu burasirazuba bwa RDC ntituzigera dushidikanya umunota by'umwihariko n'umwe mu kurinda inyungu zacu nk'igihugu rero kutagira uruhare rero rundi rw'akarere, ndavuga East African Community. Mu biganiro bya Doha byabaye ikosa nk'uko bigaragara. General Kainerugaba kandi yatangaje ibingibi mu gihe umwuka mubi ukomeje gututumba hagati ya M23 ndetse n'ingabo za leta ya RDC, ku buryo rero hari ubwoba bw'uko intambara y'impande zombi by'umwihariko ishobora kongera kubura nyuma yo kunanirwa n'ubundi kubahiriza ibikubiye mu mahame aganisha ku guhagarika intambara yasinyiwe i Doha muri Katari mu kwezi gushize. M23 kandi imaze iminsi itanga impuruza yuko ingabo za leta ziri koherezwa by'umwihariko mu bice bitandukanye mbere yo gutangira rero kuyigabaho ibitero. Uyu mutwe kandi uvuga ko by'umwihariko ihuriro ry'ingabo za leta zimaze iminsi zigaba ibitero mu duce dutuwe cyane n'abaturage ndetse b'abasivile. FARDC kuwa kabiri by'umwihariko nayo yashinjije M23 kuba imaze iminsi igaba ibitero mu birindiro byayo by'umwihariko muri Kivu zombi ndetse no gukorera ubwicanyi abaturage biganjemo Abahutu.
mu itangazo ryashyizwe ahagaragara by'umwihariko na Brigadier General Sylvain Ekenge Musa usanzwe avugira igisirikare cya Kongo, uyu mugabo yatangaje ndetse anagaragaza neza yuko rwose igisirikare cyo mu mutwe wa 23 ikomeje kubataka, ndetse avuga yuko bafite uburenganzira bwo kuba bakwirwanaho bagahangana n'ibyo byose. Ni ibirego bikomeje rero guhurirana n'imirwano kuva mu cyumweru gishize yafashe kandi intera mu duce twiganjemo utwo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Sobwa mbere kandi Muhozi aca amarenga yuko ingabo za Uganda zishobora kwinjira muri iriya ntambara nk'uko bigaragara. Muri Kamena kandi uyu mwaka by'umwihariko yatangaje ko mu gihe imirwano ya M23 ndetse na FARDC izaba igeze mu mujyi wa Uvira wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, UPDF by'umwihariko itazazuyaza kwagura ibice ikoreramo ibikorwa byayo, ashimangira ko kandi by'umwihariko bafite ingabo zihagije zo kuba zabikora. Kugeza ubu ngubu rero abantu benshi bakomeza kwibaza uruhande leta by'umwihariko iyi leta yabirimo ya Uganda kubigendanye n'iki kibazo, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Kugeza ubu ngubu rero benshi bakomeje kugenda bagaragaza ndetse banagaragaza neza yuko bakomeje guterwa impungenge n'uburyo umwuka mubi ukomeje gututumba ndetse n'uburyo ushobora kuza guhindura ibintu hano ku butaka bwa Kongo. Hanyuma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Brazil byashyize umukono ku masezerano mashya mu by'uburinzi agamije rero kuzamura ubufatanye mu bya gisirikare ndetse no kongerera ingufu FARDC. Mu Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ingabo Guy Kabombo kandi kwa kabiri ku itariki ya 12 Kanama yagiranye ibiganiro by'umwihariko na mugenzi we wa Brazil Joseph Muccio Monteiro mu murwa mukuru wa Brazil. Nk'uko bigaragara ibiganiro byibanze kandi ku gutoza imitwe idasanzwe kurwanira mu mashyamba, gushaka ibikoresho ndetse no guteza imbere ubumenyi bw'inganda za gisirikare, hashyirwa imbere icyerekezo gishyigikiwe na Perezida Felix Tshisekedi. Aya masezerano kandi yagezweho mu rwego rw'uruzinduko rwagutse n'ubundi muri Amerika y'Epfo rwatangijwe na guverinoma ya Minisitiri w'Intebe Madame Judith Suminwa mu rwego rwo kwagura ubufatanye bwa HDC ndetse n'isi. Kuri uyu wa kabiri kandi Minisitiri Guy Kabombo kandi yakiriwe na muri Minisiteri y'Ingabo ya Brazil, ahabwa ikaze na mugenzi we by'umwihariko Minisitiri w'Ingabo wa Brazil Excellency José Muccio Monteiro. Aba bayobozi kandi bombi baganiriye ku hantu hari amahirwe rero y'ubufatanye hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Brazil. Imishinga y'ubufatanye kandi yabanje yongeye by'umwihariko kureberwa hamwe rero ndetse hasinywa amasezerano y'ubwumvikane by'umwihariko ajyanye no gushimangira ubushobozi bw'imikoranire bwa FARDC, kubona ibikoresho bya gisirikare, kungurana ubumenyi ndetse n'ubunararibonye mu bigendanye n'inganda za gisirikare ndetse no gutoza imitwe idasanzwe ya gisirikare by'umwihariko ku kurwanira mu mashyamba, nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Ibi n'ibindi bikomeje kugenda bivugwa, turagera ko mu kanya mbashimire twongere kurebera hamwe andi makuru akomeje kugenda avugwa.